Film počinje u pustinji u Somaliji, gdje vidimo tinejdžerku po imenu Aris Dear kako se igra sa nekim kozama. Kao član nomadskog plemena, živi u šatoru sa svojom pravoslavnom porodicom i 11 braće i sestara. Varis, koja je veoma bliska sa svojom mlađom braćom i sestrama, obećava im da će uvek ostati zajedno. Godinama kasnije, kada je Aris u Londonu, ona ulazi u trgovački centar i zadivljena je savremenim aksesuarima i odjećom. Uzbuđena počinje sve da isprobava. Tako privlači pažnju osoblja. Kada uposlenica trgovine po imenu Marion pokuša pozvati osiguranje, Aris se uspaniči i pobjegne. Odlazi u kupatilo i vadi pasoš koji je čuvala kao da je blago. Marion naleti na nju u kupaonici, zaprepastije da je vidi i pokušava komunicirati s njom, ali Aris ne može govoriti jer ona ne govori engleski. Ispada da iako Aris živi u Londonu 6 godina, još uvek nije uspela da se prilagodi okruženju i nema gde da živi. Pošto nema nikog drugog, pokušava da se sprijatelji sa Marilyn. Ali vidjevši Arisovo ekscentrično ponašanje, Marion ne pokušava izbjeći. Dok Aris trči za Marion ulicom, Marion se iznervira i odbija je. Potišten, Aris provodi noć lutajući londonskim uličicama u potrazi za odgovarajućim mjestom za spavanje. Gladna, ona pretražuje smeće da pronađe ostatke hrane kako bi utažila žeđ i dobila malo energije. Sljedećeg jutra ona čeka Marion i prilazi joj u autobusu, predajući joj pismo u kojem je tražila da joj se dozvoli da provede noć u hostelu. Marion se nevoljko slaže i vodi je tamo, emocionalno ucjenjujući upravnika da dozvoli Aris da prenoći. Upravnik pristaje da joj dozvoli da ostane jednu noć, što zaslužuje Arisovo poštovanje. Sljedećeg jutra, Marion se probudila u svojoj sobi, začuđena da vidi da je tako uredna i uredna. Ona shvata da bi Aris mogao raditi kao osoblje za čišćenje. Zato joj preporučuje mjesto za koje su uvijek potrebni radnici. Marion je prati dolje i prije odlaska daje joj jaknu kao gest dobre volje. Aris odlazi na preporučeno mjesto da počne raditi i konačno se zapošljava u restoranu brze hrane gdje briše podove i spašava skrivene ostatke od hrane. Jednog dana joj je otkrio modni fotograf po imenu Donaldson Ter. Zapanjen je kad ugleda Arisove lijepe crte lica i predaje joj svoju posjetnicu. Nudio da stupi u kontakt jer on uvijek traži nova lica za fotografisanje. Bez mnogo razmišljanja, Aris te noći odlazi kod Marion i uspijeva se registrovati u hostelu novcem koji zarađuje od posla. Nakon prijave, Marion insistira na izlasku kako bi se zabavila, ali Aris odbija jer želi popuniti obrazac za časove engleskog. Oneila, čuvara hostela, privlači Aris i pokušava je progoniti, ali Marion ga zaustavlja. On daje pismo Marion. I postaje prilično tužna kada sazna da joj škola plesa ponovo odbila. Vidjevši je uznemirenu, Aris se razveseli tako što se obuče i odvede u noćni klub. U klubu, Marion uživa u plesu dok Aris ostaje u uglu i gleda publiku. Muzika. Upravo tada, muškarac po imenu Harold Jackson je primjećuje i zaslijepljen je Arisovom ljepotom. On joj priđe i oni se predstave. Aris započinje razgovor pitanjem šta znači njegovo ime, a otkriva i svoje, što znači pustinski cvijet. Harold je impresioniran Arisom i nudi joj ples s njom. Tokom plesa pokušava da joj se približi, ali Arisu odjednom postane neprijatno i beži. Nekoliko trenutaka kasnije, vraća se u svoju sobu u hostelu i zatiče Marion kako se dobro provodi sa strancem, što je šokira kada Marion pita šta nije u redu. Aris objašnjava da je obrezana sa 3 godine. U njenoj domovini postoji običaj obrezivanja žena. Aris se prisjeća kako je starija pustinjska žena odsekla dijelove koji su joj jednog dana mogli omogućiti da osjeti tjelesni užitak, a zatim joj zašila usne kako bi njen muž bio siguran da se oženio djevicom. Marion je zapanjena ovim otkrićem i pita Arisa može li nešto osjetiti. Aris to umanjuje govoreći da bi sve žene na svijetu trebale biti takve. Marion se rasplače kad to čuje i kaže joj da je to varvarski čin, da to nije u redu, a sigurno nije uobičajeno u njenoj zemlji. Sutradan, dok Aris nastavlja raditi u restoranu, ponovo upoznaje Terija. Pokušava je uvjeriti da razmotri njegovu ponudu, ali Aris ne odgovara. Za vrijeme ručka upoznaje Marion u parku i pokazuje Terijevu posjetnicu. Marion poludi kad ga vidi i kaže da je Ter poznati modni fotograf. Zatim daje Arisu Haroldovu poruku, koga je poslao na Arisovu adresu u New Yorku u slučaju da poželi da ga posjeti. Odjednom, Aris počinje da doživljava bolne grčeve i Marion je brzo odvodi u bolnicu. Kada doktor vidi da su joj intimni dijelovi sašiveni, odlučuje da je operiše kako bi oslobodio muke koju trpi. Međutim, budući da Aris ne razumije engleski, zove somalijskog doktora.
i traži od njega da objasni Arisu na njenom jeziku da ne treba da brine, jer će biti tretirana što je premoguće. Somalijski doktor umjesto da prevodi, podsjeća Arisa na običaje i tradiciju njihove kulture, grdeći što je dozvolila da je pregleda bijeli ljekar. Shrvan, Aris napušta bolnicu i šeta londonskim uličicama u kojima žive Afrikanci. U flashbacku vidimo da je, kada je Voris počela menstruaciju, njena majka ugovorila brak sa starijim muškarcem koji je već imao 3 žene. Aris je molio majku da je ne tjera na brak, ali starac je platio veliku sumu da stekne ju Aris kao svoju ženu. Bez druge opcije Juaris je odlučila pobjeći sa svojom bakom. Dok se iskradao noću, njen mlađi brat se ponudio da ide s njom, ali je ona odbila, iako je obećala da će se vratiti po njega kada zaradi dovoljno novca. Zatim je hodala stotinama milja po pustinji bosa, preživljavajući jedući biljke. Na svom putovanju ugledala je kamion kako prolazi i popela se na njega. Perverzni vozač je pokušao da je zlostavlja, ali Aris se uspjela odbraniti udarajući ga kamenom po glavi. Nakon dugog, mučnog putovanja, konačno je stigla u Mogadišu da upozna svoju baku. Njena baka je otkrila da je Juarisova majka jako patila što se udala za muškarca kojeg je voljela jer njena porodica nije odobravala da je nomad. U sadašnjosti Juaris odlučuje na operaciju, pa se vraća u bolnicu. Nakon operacije upoznaje Terija i pita ga koliko će joj platiti za fotografisanje. Ter se smije na pitanje i kaže joj da je obično on taj koji pita za troškove. Kada pita da li je spremna da bude model, Juaris kaže da je zainteresovana za bolji život. Uzbuđena, Ter je priprema za fotografisanje. U početku Juaris ne može prestati treptati zbog blica kamere, ali kada joj Ter odvrati pažnju pričajući o svojoj porodici, ona savršeno pozira. Ter preporučuje Juaris agenciji za modele gdje traže da hoda u štiklama. Vidjevši koliko loše hoda i koliko su joj označena stopala, agentica za modele Lucinda je polira i također šalje na trening. Vrlo brzo Juaris se penje u najviše rangiranje manekenstva. Lucinda je dodeljena na nekoliko modnih revija širom sveta. Da bi to dogovorila, ona uzima Juarisov pasoš kako bi dobila vizu. U međuvremenu Marilyn nastave da se bori da upiše baletsku školu. Jednog dana Juaris je posjećuje i daje joj skup sat u znak zahvalnosti što je dobar prijatelj. Marilyn je iznenađena kad vidi skupi sat i pita kako Juaris zarađuje toliko novca. Juaris joj govori o svojim predstojećim međunarodnim emisijama i traži od Marilyn da je nauči hodati u štiklama. Ona se slaže i uskoro ćemo vidjeti kako oboje uživaju u zajedničkom vremenu dok pričaju. Međutim, njihova sreća je kratkog vijeka jer Lucinda upada, bijesna na Arisa zbog davanja ilegalnog pasoša. U svom bijesu prijeti da će deportirati Arisa u Somaliju. Vidjevši Arisa na gubitku, Neo sugerira da se uda za njega kako bi dobila radnu dozvolu, ali niko ne obraća pažnju na njegovu ideju. Puspa nudi pomoć i koristi svoje kontakte kako bi Arisu dobila legitimni pasoš. Konačno, agencija šalje sve modele na aerodrom da lete za Pariz. Međutim, u posljednjem trenutku, Arisa je uhapsilo osiguranje aerodroma. Dok je bila u pritvoru, prisjeća se trenutka kada joj je baka rekla za svoju tetku, suprugu somalijskog ambasadora u Londonu, koja je tražila sobaricu. Nekako joj je Arisova baka uspjela nabaviti pasoš i poslala je u London da radi kao sobarica. Prije nego što se oprostila, savjetovala je Arisa da nikada ne zaboravi svoje korijene i da po dolasku u London ne postane britanski državljanin. Aris je imala problema s prilagođavanjem modernom životu i počela je raditi kao čistačica za svoju tetku. Uprkos teškoćama, uspjela je da tamo radi godinama. Jednog dana je saznala izvijesti o ratu u Somaliji, pa su kao rezultat toga njeni poslodavci morali odmah otići u svoju zemlju. U sadašnjosti, Aris je pušten nakon što Puspa položi kauciju. Službenik je obavještava da joj se zbog zatvaranja ambasade automatski odobrava politički azil. Međutim, budući da Juaris nije obnovila pasoš, odobrava joj se samo ograničena dozvola za boravak u Velikoj Britaniji. Osjećajući se loše, vraća se u agenciju, gdje Lucinda više puta podsjeća da je uložila mnogo novca u Juaris i naterače je da sve vrati. Očajan da radi i vrati Lucindi, Juaris odlučuje da se uda za Neila kako bi automatski dobio radnu dozvolu. Odmah nakon udaje Juaris se vraća na posao u agenciji. Lucinda joj dodjeljuje golišavu fotografiju sa Terijem. Vidjevši Juarisinu nervozu, Ter traži od svih da napuste sobu kako bi se osjećala udobno. Kada se Juaris osjeća udobno u vlastitoj koži, pozira za snimanje, postižući nevjerovatne rezultate. Tokom fotografisanja, ona zamišlja kako ljubi Harolda i da je intiman s njim. Muzika. Nakon uspješnog završetka snimanja, pita se želi li zaista vidjeti Harolda ili ne.
Ubrzo jedne noći imigracioni službenici upadaju u njen dom da vide da li su ona i Neil zaista bračni par. Neil koristi priliku da je poljubi što se gadi Aris. Uznemirena, upoznaje Mariel i govori joj da bi se radije vratila svojoj porodici nego živjela s Neilom. Mariel nje ohrabruje da provede još 1 godinu s njim da dobije radnu dozvolu i onda se razvede od njega. Nemajući drugog izbora, Aris nastave živjeti s njim izbjegavajući njegov napredak i uskoro dobija radnu dozvolu. Prije odlaska ona Neilu vraća vjenčani prsten. Aris zatim leti za Pariz i pridružuje se modnim revijama kao model zajedno sa svojim kolegama. Malo po malo Aris postaje sve poznatija, pojavljujući se na vrhunskim modnim revijama i ostavljajući svoj trag u manekenskoj industriji. U međuvremenu, Mariel je ponosna što je vidi na naslovnoj strani časopisa i hvali se time drugima. Kako Arisova karijera cvjeta, ona počinje da zarađuje bogatstvo. Jednog dana odlučuje posjetiti Harolda, koristeći poruku koju joj je davno poslao. Odlazi da ga upozna, ali joj je slomljeno srce što ga vidi sa drugom ženom. Uskoro Bits snima film o Arisovom inspirativnom životnom putu, nakon čega je intervjuiše novinar. Kada novinar pita o danu koji joj je promijenio život, Aris priča kako je obrezana. Počinje tako što kaže da je sa 3 godine, dan prije posjekotine, dobila dodatnu porciju hrane, a sljedećeg jutra majka ju je odvela kod pustinske žene koja joj je uklonila klitoris i odsekla unutrašnje i vanjske usne genitalnog područja jer je njena majka imala 12 djece. Nije pazila na ranu, koja se kasnije inficirala. Nakon što je podijelila svoju priču, Aris odlazi, ostavljajući reportera u suzama. Na drugom mjestu, Harold nastavlja potragu za Arisom i neočekivano je vidi na naslovnici časopisa. U međuvremenu Aris odlučuje progovoriti protiv sakaćenja ženskih genitalija u Ujedinjenim nacijama. Mariel i Harold stižu na njen govor da je podrže. U svom govoru Aris osuđuje sakaćenje genitalija, objašnjavajući da žene do kraja života pate od mentalnih i fizičkih bolesti nakon što su osakaćene. Ona poziva na ukidanje ove prakse i podsjeća svijet da bude bolje mjesto za djevojčice. Film završava epilogom u kojem se navodi da 1,30 miliona djevojaka širom svijeta trpi posljedice obrezivanja i da je Aris Dirje bila prva žena koja je globalnu pažnju javnosti skrenula na praksu sakaćenja ženskih genitalija. UNSU je 1977. godine imenovale za ambasadora u borbi protiv ovog strašnog rituala.